akekho noyi-1 lafise kumncetha kuleyo nhlangano leyo lengeke ngayikhuluma emoyeni bayadadi bona akekho naloyi-1 uzamile lapha kulo mphakathi tino letiningi nje nokuthi abe yi-CPF nguye umuntu okucala ukuthi abe yi-CPF laphana abantu labaningi nje bebasitwa nguye but leyo nhlangano leyo ayikho into leyo imendele yona. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe kumafofu njengete ngabani sihamba nesembungosana lala maqedo lala bafoza nokwaje izikhundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo umadakeni oyishasa nkintsela ungasibhalela nawe uthi Nethezeka TV ungene nalapha einkundleni zokuxhumana usilandele ngene kakhulukazi lapha ku TikTok ungene ku Facebook masungena ku YouTube sikhona na kanjani ngoba sithi uphila kanjani ziningi inkinga abantu abakwazi ukusibhalela ngazo emva lokho masiyaqala sisondele kubona ngoba ngishilo sisegoli njengamanje kukhona udaba noma indaba esisuke sibhalelwe zona mase siyafika ke siqhumane nabo labo bantu. Nkosazane angivele ngikubingelele kwamukele kuNethezeka TV. Yebo baba ngiyaphila njani nina? Siyaphila kakhulu uke wasibhalela la wathinta udaba lokucela usizo kakhulu njengomndeni uthola ukuthi anisebenzi ekhaya akekho bekisa ngotafuleni kodwa kukhona indlela mhlawumbe uthola ukuthi kuyazameka ekutheni ukuthi kube khona lokho kubekekayo kodwa wakhuluma ngesimo ehlala umuntu omdala umma okuma wakho okuzalayo siyazi ukuthi igoli likhulu ngathi mawusuka la uye ngakuleyo ndawo ukuthi kusithatha isikhathi eside ukuze sifike lapho sibonele mathuba kodwa ke ngoba konke sesikutholile nemininingwane yonke siyitholile mayelana nalo udaba ngifisa nawe ukuthi ubekele umbukele ekhaya ukuthi wena ikuphi okufisile nosibhalele kona la kuNethezeka TV. Ngiyabonga bhuti wami ngikhuluma noMankosi ngusibongile ngwaNkosi Sibongo sihlala ePitori eSoshanguve endzaweni lekuthiwa kuyi-F4 khona simo sasekhaya asisihle neze ngani ngoba akekho lo sebentako make semdzala una 73 years mangingaphazami mina ngina 46 years so ngiyazama kubamba amatoho ngifundile but umsebenzi awukho so ngizamile kubamba amatoho sancedisana ke namake sa forma titina tikhona like dining noma tingekho dining kangako but dona tikhona namasanti sazamacitha nema concrete nema fester indlu yonke lesi sifuna kuyakha sinawo siwendisile so simonasi ke ukuthi njoba kungimi first born sithu kuphela ekhaya ngebantwana labayithuna bahlala namake so njoba kungimi ngasebenzi ngimle ngibeka sengwetafuleni make uyipension nawe yabathi ke abantu abadzala banetikolodo lapha nalapha ngoba kufike nala bese angene khona kakhulu etikolodini sasithatha imali tebani ngendlela ukuthi simo bese sibi ngoba mina angihlali khona ekhaya nami kunala ngifihla khona inhloko nganeno so ngazama ke kumdakulule etikolodini leto bekanato ukuthi akaphume kuleto etikolodo ngoba bekunala bengibamba khona amatoho ngafostela lo ukuthi hayi akungeke ngincede ukuthi umuntu omdzala ancule etikolodini ngoba into lengivisa buhlungu so luze ne-weight uphelile so simatima kakhulu isimo so ngazama la ngizama khona njoba manje umsebenzi sophelile njoba ngikhuluma nawe bengibamba bambili sophelile kunginenyanga nje angathi usekhaya kuyodliwana because ngimle ngibeka singwetafuleni mangasebenzi mina fele kude ngoba na imali yakhe emdeni ayendi next ekhaya so simo sasekhaya sisihle neze lasilala khona kumkhukhu onamkhulu right furniture ikhona uyabona noma uhlala emkhukhuni une furniture but ifika la ihambe isayitsini wakhona so besicela ukuthi laba nemandla ukuthi bangakhona kusida simane sithole indzawo yokufihla inhloko ngoba sengithukela ukuthi njoba ukuthi imimoya so maybe angathi angilali kahle makunomoya ngoba nemvula iyangena lapha phakathi sekunala sengena khona imvula uthola ukuthi imandi sayagijima phansi yonke lendzawo uthola ukuthi sometimes makunemoya vele asilali silala masekuphele lo moya lo so kuningi nje lokwendakalako lapha ekhaya ngendlela yokuthi
noma khona la ngizame khona ukuthi ngihambe ngufuna ngathola ukuthi kunendo lekhona lesivalela tinhlanhla like njengami ngivalela tinhlanhla emshadweni angibine like ukuthi nala ngikhona khona manje nje angihlalisekanga kahle so kungivalela tinhlanhla nalapho ukuthi maybe labenzabuko bangakhona kusincetha labangakhona kusincetha ukuthi ngoba kushone nababe lo besilala naye shothi makubese sothola umlingane azikagezwa nami ngeke ngashona labantwana angikagezwa so ongela umabhadi lawo ngiyo lasana ukuthi singabi nenhlanhla like singatholi inhlanhla nalendo le lapha ekhaya ngoba ngithi kuphela nje lapha leyandzawo le rule esikhona khona sihlele emkhukhwini bantu sebakhile bakuprogressile empilweni sina ngesilesicinzetelekile so ngizamile nona umfana ngizamile la ngizama khona uyile university ene ubona ukuthi kunendo levalako manje kufuna abhale i-exam yokugcina exit kuba mnyama lokunini so longikhipha imali ene angincediswa umuntu nababakhe angincedisi ngiyadibonela kuloya mntwana so nanyalo ngikhiphile imali ukuthi akhona ukuthi abhale mara kuba khona nje leso sinyama leso ngoba ngithemba ukuthi yena unguyela tangidawulula njoba afunzile ukuthi athole umsebenzi longconyana la ufunzele mara nako kushaya sinyama so besicela ukuthi labanemandla ukuthi abangafikelela bangakhona kusinceda lapha ekhaya nanyalo nje njoba kuphela inyanga noma ukudla nalaba ngakhona kusinceda ukuthi bakhona ukusibekela lelo phahlonyana lelikhona and then alabo bebalaphi benzabuko ukuthi maybe bangakhona kusigeza ukuthi tinotethu tivuleke tinhlanhla tivuleke cause ngiyazama ngiyabova buhlungu mama ke angifonela athi akunakudla especially bantwana ngoba bajwayele ukuthi njengalo mncane we12 years ujwayele ukuthi mangisebenza ngiyathenga vele cross kuba buhlungu uthola ukuthi uyafona usebavusela bakutshela ukuthi asinakudla sathi ukuthi sitawudlani yana lo emkhukhu phelile to be honest uphelile ngifuna ukubheka lapha na uthi indawo inayo iprogress lapha nalapha uthola ukuthi kukhona la ikakhulukazi kubantu abawumakhelwane bona bayakhona ukuqhubeka bakhe nina nodwa ensele ngabe zikhona mhlawumbe inhlaka ezifana namakhansela uma uqhamuka ekhanseleni akaze nizame kubona ukuthi ikhansela enginakho mina nakhe sengikuzamile ikhona i10 khona u1 no2 no3 ukuze nabo bekwazi ukuthi mhlawumbe belekelele lapho ngabe niphila kanjani lapha endaweni hayi ekhanseleni angifuna ukuyanga umama uma afika kuleyandzawo makaqala kufika akekho umuntu langamati kuba khona isikolo lesikhona lapha isecondary ngumama bekagijimela lenhlangano letsile lengeke ngayidalula abhizenda ama up and down nayo awanayo avuka kuyavotwa nguye kwentwani nguye kuba nemandi lapha na nguye labekenda ama up and down akekho noyi1 lafise kumncetsa kuleyo nhlangano leyo lengeke ngayikhuluma emoyeni bayadadi bona akekho naloyi1 uzamile lapha kulo mphakathi tino letiningi nje nokuthi abe iCPF nguye umuntu okuqala ukuthi abe iCPF lapha na abantu abaningi nje bebasitwa nguye but leyo nhlangano leyo ayikho into le imendele yona ayikho le mendele yona futhi ngathina akuna abethi futhi nokutomhlola mara lesasikhathi kuze kube nesikolo bekunguye kuze kungene bogesi nemandi bekunguye lebekayimele leyandzawo baze bamati ngoba beka active kuleyandzawo akekho umuntu ongamati kuleyandzawo akekho umuntu ongamati mungafika kuleyo ndzawo usufuna umuntu loso batakutshela usayi siyamati lo kuphi namanje bekasukumile bethe khona la eGoli basukumela indzaba yemgwaqo bakhona lapha ngoba awumuhle neze waphinza wakhethwa futhi weta la iGoli ukuthi batokhuluma nalaba labasetulo sibakhona ukuthi balungisele yamgwaqo bathi bona ukuthi bakhona kumncetsa abakhona lokumncetsa so that is why nami ngeke ayithathela ngenhloko ukuthi ngaba yatu wel council ngoba lo muntu bayambona kulesimo laphila kuso bahlala naye uyaye meeting wendani but bathi khona babodwana bakhona lokuthi bamncethe ngizwe kahle ake sibheke ke manje uthe kunama blogs akhona kune
kakhulukazi ngoba sifuna sikhulume nabantu abakhona around mhlawumbe le Johannesburg kuyenzeka ukuthi omunye ethinteke seKZN ethi cha nami ngingasifaka isandla laphana ama blocks ninawo ama blocks anele ukuthi ngakha indlu engakanani amawindi icapha nina ngokucabanga kweni ngoba umkhukhu okhona unabantwana kunomama phakathi ukuze umuntu methu wakha ufaka isandla kwazeke ukuthi uzofaka entweni okuthiwa inina ngicabanga ukuthi nakhe into ekanjani noma indlu engakanani akusichazela lapha indlu le besifuna kuyakha thine iplan le ekhona sho sibeke ungife 4 bedroom njoba nalama festival vela alingane le 4 bedroom kuba yi sitting room ne dining room kuba yi kitchen kuba nema bathroom la 3 sho ukuthi nel garage khona lapho ngile ndlu le besifuna kuyakha le material especially lama window lesiwendisile alingane yonke le mangathiwa inhlaka kakhulukazi noma kukhona umuntu omakhe okhona laphana endaweni ngoba siyabona indlu siyabona isimo obhekene naso kakhulu laphana ekhaya ethi yena engaqhamuka kube khona akwenzayo mhlawumbe mangikhona umuntu ongaqhamuka esize mhlawumbe ngokuthi eqasheke umakhe ungathini kakhulukazi kumuntu osibukayo njengamanje osizayo noma ongathi uzokusiza kulesi simo ngoba into ebalekile ukuthi mhlawumbe ke kutholakala umakhe okhona endaweni ukuze kungabi izindleko ngoba ukusuka eJohannesburg kuye ePitoli noma ukusuka kwenye indawo noma kwelinye lokishi kungakhosta kakhulu ngathini khona lapho futhi ngingajabula ukuthi maybe bangasinceda ngibasakhele noma ngaba yi2 room noma kube yi3 room and then so nabakhe labaduzane like social nguve labangakhona bangakhona ukuthi beze bazosinceda ngani ngoba lesimo vele sibi abanye vele basazi lesimo lengikhuluma ngaso lapha ekhaya ukuthi imvula njoba inayi ayangena amanzi umoya simange inyawo asikhoni ukulala akulaleki ngoba ubona amazenga ayaphasi phezulu so njoba mina ngingekho khona ekhaya inkiza mbabhlungu abangitshela ukuthi umoya inama ngisakhona ukulala so bengicela nje ukuthi labaneswelo bangakhona ukusinceda basincede ukuthi basincede ngephahlo ukuthi sikhona ukulala ngingajabula kakhulu yazi kukhona engikuthandile la ekuthenini ukuthi uzamile kakhulu la uqale khona ukuzama uzame ngesikhathi usathengwa kakhulu kazi imaterial yaba khona ama-cement akhona nakuba ama-cement engasekho njengamanje ngenxa ukuthi asuke aqina angithi oke wabeka kanjalo mase sikhuluma nje ngama blocks yonke into amawindow khona nakuba anela leyo ndlu engaba u6 room kanje kodwa engifuna ukuthi ucacise isekutheneni ukuthi uthi wena noma ngathiwa u3 room ngoba kuneba ngakhe lapha ecekeni njengamanje lapha ecekeni shothi umama nabantwana bami abayi2 kulomfana lo 25 years lenthi mina use university so kuba umfowethu wena une stand sakhe khona lapha na but laduzana but endaweni enye la kujujwa khona imjondolo so noma ngaba kuyi2 room ukuthi sikhona nokupheka ikhishi umfana naye abene camera lakhe thina mina I don't mind ukushare nomama ngoba kumanje vele ngilala naye umama mangisekhaya so nomntwana nami shothi yimi nomama nomntwana silala endaweni eyi1 so laba ngakhona khona abantu benkosi ukuthi bakhona ukusinceda nawo izandla singandlula ikhanda ngekufanana nokuthi sibhekane nesimo lokuthi manje ungazi ukuthi umoya nemvula mangafika kuyokwenzakalani siyolala senzini ingubo sibe manzi kanjalo nje ngoba uthola amanzi saphumela ngasekhishini angena ngale kamera nalala khona umfana uthola amanzi saphumela ngasekhishini sokufuna siwathanyela aphumele ngale size savula umnyango sabula ikamera elinye savula umnyango ukuthi akhona ukuthi maka angenile sikhona ukwakhiphela ngakhona so sona isimo siphi isikhathi la khona kunomoya isikhathi la okuke kufike khona imvula zikhona igameke kanje ezike zenzeke endaweni uthola ukuthi kugcina sengimoshakala kakhulu zikhona even last year bezikhona indawo khona kamakhelwane enebona the west part of each bakhile bakhe ngama blocks ebhathi i-roof isuke yahamba yonke kwakwasa ukuthi umphakathi futhi wona and wabanceda ke ukuthi bazame ukuthi baqokelele lawo mazenke lawo baphinde babuyisele uphahla ngoba bese kukubi nakhona nabo i-roof yakho iphahla la khona nalo
abantu abadala ama-old age alukho kahle but ngoba bona babe nelakhi ukuthi umphakathi ubasukumele wakhona ukuthi ubancede-ke ngalokhu banceda ngakho. Nina nikwazanga ukuthi nani nifake isicelo kona kakhulukazi umphakathi ngoba kuyenzeka ukuthi makubonakala isimo sidloba kakhulukazi endaweni mase kuthiwa hayi umphakathi awuthi mawusuka ngala mhlawumbe nekhansela malike labona mase liyakwazi ukusondela uchazile indaba igama wakho ekuthena ukuthi uyawusebenzela nayo umphakathi. Hayi angeke ngisho ukuthi umphakathi walaphana ngathini uyakhathalelana uma kushoniwe but when it comes ezintweni zokuthi indlu kanjani ngoba akusithi sodwa manje ngafika nani nifike nibheke baningi abantu abasogolayo kuleya ndawo labanamandla bakhile baningi abantu abasogolayo lokuthi amakhansela awanendaba nomphakathi wethu. Angisho kanjalo sorry to say that but iqiniso abanendaba nomphakathi wethu ukuthi bangakhona ukuthi bawuncede ngoba uma bebakhona ukuthi amakhansela bakhona ukunceda abantu bekufuna ngoba baqale ngomama because umamami uye lo bekasukuma lapha bakhona ukuthi bancedakale abantu abaningi bancedile kakhulu bancedile nasikhatha sase CPF bancedile. So igolo lesikhona manje size sibe khona umama bekasukuma ukhonile futhi kunabanye akhona ukubafaka emsebenzini obangikhumbula basebenza kuFat Alice bekakhona umama ukuthi abalandi phakathi emajardini abafake kulo yamsebenzi lo ngokubona ukuthi isimo sibi although nabo imali yakhona kokumanje njoba sengithuna 73 bagcine imali yakhona bangababhadalanga ababanikanga imali since bathi bangasayini and then bazababhadala imali sabo namanje since ithwana ayikababhadali. So ngiyakhuluma lokho emoyeni ngoba ngiyabuza ubhlungu ngabantu abadala labasebenzele lelo cembu lelo but at the end of the day ayikho into abayizuzayo babathethe bathi abasebenzele iFat Alice bazababhadala imali zabo nanamhla naloku baloku abameli babakhiphisa ama-R100 bathi ayindaba zeni ziyalunga yabona ngoba kuphumele leyo mali leve besithemba ukuthi siyokwakha ngale mali le ithwane kufuna ibhadale abo mama bethu but abakhonanga ukuthi ababaniki next balisebenzela icembu ayikho into abayizuzile. So yeah kunjalo ke ngilendlela ngibeka ngayo. Ngizwa kahle Nkosazane uke wakuthinta konke manje ngicabanga ukuthi luzakele udaba ekuthenini ukuthi usebenze kanjani ukuzama ekutheni ukuthi kube nematerial umsebenzi waphela kunomntwana ofundayo usevarsity kumanje lo mntwana nawe ubheke ukuthi kubo yena ozokusiza ngelinye ilanga ukuze udaba lakho lizwakale. Ngicabanga ukuthi kunombukeli ekhaya nayo othintekayo ngoba kukhona abantu abadlule ezimene kanje abangafisi ukuthi abanye abantu nabo bengafika ezimene kanje kodwa ke lokhu koba kuyena umbukeli ungafisani wena empilweni yakho uyazabalaza njengamanje ekuthena ukuthi kube khona isinkwa esihlala etafuleni manje inkinga nakho kuguguleka kona lokho okusegcekeni nakho kuhleli kabi akuhleli kahle kodwa egcineni niyafisa nina ukuthi nakhe khona imaterial umuntu ukukhokhela umuntu ozokwakha ikona okuyinkinga kakhulu nothayela uyasho ukuthi hayi ningasebenzisa kwawona lo okhona laphana ngoba ukhona ngisho omusha khona ungathi nje njengamanje awutshela umbukele ekhaya. Nina nisibukele besicela uncedo ukuthi lo anesandla ukuthi angakhosa kuphosa iJesu Vivaneni basincede ukuthi sibe nalelo phahla lelo nabalaphi bendabuko ngoba uma lesa sikhathi ngeke ngasiphuma ngahamba ngabheka wathiwa kunento egubhele lapha egcekeni ekhaya yiyo esivalela indlandla zethu mina kumanje njena emshadweni ngibanela ke ngithola umshado but imshado yakhona ayilast sekwenza ngathi yimi engakhona ukubekezela emshadweni ibe ngiyakhona ukubekezela naloku bekushona ubaba asizange asigezanga nabantwana nomama naye so besicela uncedo kulabo balaphayo ukuthi naye uma ngakhona ukuthi asincede ukuthi sigeze nami kuvuleke indlandla zethu ngoba umntwana nami kumanje usiyaregister unyakhipha leyo mali ngiyazama lewe ngizama ngakhona ukuthi ngumregister esikoleni but kuba nalelo sithenyane bumnyamanyana nje lo libuka khona and loyo mntwana loyo ngibheke yena ukuthi nguye lo bekufuna ngoba uyanginceda ngoba namanje njengoba ngicala nayo ibusiness eyinwele akukho lula anginayo umuntu okungichaza ibusiness leni ifuna ngathi ungaba nomuntu lakuphushayo akuchaze like akubooste ngemali ukuze ukhona kuba phezulu ngoba ngiyathembisa ukuthi lelo business imali ngaba kahle angiyophinde
ngicela ubhuti uZomthula ukuthi angisize ngani ngoba liyanceda linemali lona so benakhona lapho bengicela nje ukuthi lo angangizolo ubhlungu angichase ngaleyo sentenyana lekhona ukuthi ibusiness lami likhule ngiyacabanga ukuthi ngoba ama customer ngiyawathola online ngiyathengisa ama frontali nabakude baduzane ngiyakhona ukuthi okude ngikhona ukuthi ngimkhorele and then oduzane ngikhona ukuthi ngimdelivele so nakhona masho ukuthi khona oyifunayo angathintana nobhuti uzathinta mina nalapho ke ngicela uncedo kakhulu ngoba ya isimo sona sibi mangasebenza mina ekhaya impilo iba ngcono kakhulu ngoba ngiyakhona ukuthi umama ngumsupport nabantwana angicela lutho mangisebenza ukuwathinta la ekuthena ukuthi ekudluleni kababa wakho nakhona anigezanga yini eyishoda lapho kwakushoda ini kwakushoda noma naniswele amandla ukuthi nigeze nenze konke ya bekuswele amandla ukuthi sigeze senze konke njengoba noma mangasebenzi nami bengasasebenzi so bekuswele amandla and then ngoba ala akufanani la kuseGoli akufanani nasemakhaya so ezinye izinto ngithele mangisibheka ngelinye iliso ngathi maybe labangapha uthola ukuthi angeke basenze the way basenza ngakhona njengasemakhaya so ngoba izinto ezifana eziso kahle zikhona abantu abasemakhaya so ngoba thina nje ngathi sibuya emakhaya asibalana so yonke into masiyenza ngazi ukuthi emuva bengibona bogogo ukuthi bebenza kanjani so nathi namanje umuntu kahle lo ngimcelayo umuntu lo obuya emakhaya lo angakhona kusinceda kulenkinga esinayo ngoba ngiyazi ukuthi uma sesigezile sabalingabatlini nami ngenzeka kuvuleka izinto kuzovuleka izinto nomntwana uzophasa esikoleni nami ibusiness yami izohamba kahle okay kulungile mbuke lapha ekhaya usisi uzame konke okusemandleni isimo kodwa sihle ngoba elapha nako ngebse social ngove ngoba ekhona lapha eSocial Ngove okuningi ukuzamile ukwazela ukuthola ama blogs abakhona wathola kakhulukazi usimente wahlala ke waqina kwafanele usebenze la usebenza khona ngoba izimali azikho khona umntwana kumanje osevarsity uqongelela ekutheni ukuthi lo mntwana eqhubeke ngoba egcineni uyafisa ukuthi lo mntwana kube uyena ozomsiza ngelinye ilanga lapha ekhaya isimo isona esingasihle kahle uyabona makuya ngokuthi kufika imvula umoya kumiwa ngeenyawo until imvula iphele uma umoya ukhona nakhona kumiwa ngeenyawo until imvula iphele ngoba yade chaza nje kamakhelwane kwenzekile basinda bona ngomusa kaNkuluNkulu kodwa egcineni ngenzeka noma yini kodwa izinto zikhona ziphelele egcikeni makukhona ihlabathi naso soba nenkinga isegcikeni ngoba makufika imvula esinye siyaguguleka ngicela ukuthi umuntu othintekile akeke zame bonakala ukuthi kungenzeka kanjani ukuze usisi ekwazi ukuthi ethole usizo naye uma kuya ngokuthi kukhona umsamariya olungileyo ethi hayi cha mina ngamkhokhela umakhe for 3 room ubeke ku 3 room bazokhona ukuthi bekwazi ukuhlala njengomndeni bekwazi ukuthi sizokuthiwa abaphephile ngoba okunye okuyinkinga ukuthi umuntu ethehleli mase kuvele isigameko esimbi kulowo mndeni umuzwa esewuzwela kakhulu ekubeni wayengawuzwela umndeni isigameko singakenzekali emva kalokho mase ukwazi ukuthi uphephe umndeni njengamanje singicela uyikhulumela wena njengamanje ukhulume nombukeli usho ukuthi nikuphi nendawo kanjani uma nidinga umuntu okuphi nendawo kakhulukazi ozokwazi ukuninceda kakhulukazi lo owakhaya ngokuhlala sise-Social Ngove endaweni kuthiwa kuse-F4 so la ekhaya kithi nje akukho umuntu shothi endaweni nje umama umuntu owaziwayo so umuntu osimcelayo ukuthi maybe angasincede ngibo ba around Social Ngove labaduzane like boma KK boma Ari boma Y like ijugule nje angisho kanjalo ngoba ngeSpitori kuthiwa ijugule so abantu basejuguleni laba ngakhona ukuthi basincede ukuthi sisakhe laphana kakhulukazi kulaba
ngomakhi kodwa ongafisa ukuxhasa ekutheni ukuthi kuqasheke umakhi kuba khona mhlawumbe okwenziwayo ukunyakazayo noma engaqhamuka kuyiphi province akunankinga laba afuna ukusichaza all over South Africa even overseas ngoba nginokubona abanye bathi babuya overseas mangifunda ama comment wenu so nabo overseas all over South Africa bafuna ukusichaza bangasichaza asinankinga uma sebafuna bazothintana naye ubhuti yena uyozothinta thina ke ukuthi sitholakala kanjani. Okay, kulungile. Nkosazana sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Nawe mbukeli ungasibhalela kulula nje. kwaHlalinethezeka@gmail.com uyasithola i-email yethu leyo. Uyasithola ku TikTok, uyasithola ku Facebook na ku YouTube uthi Nethezeka TV. Igama lohlelo uphila kanjani? Ngumfuka Skopti lakhe lamasoka. Ntomba tota bayidodela empahleni umphedlemani umama omkhulu kusigaqaza ibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Thelina khona ikhanda ngoba zonke intombi zilikundile ayiphindi idibane. Yipa